Požarevačka policija uhapsila je francuskog državljanina R.J. 21 i državljanina Hrvatske K.M. 26 zbog sumnje da su oteli i maltretirali devojku 20, inače nevenčanu suprugu R.J. kao i njenu maloletnu sestru. Kako je saopšteno, R.J. se tereti za nasilje u porodici i otmicu, dok se K.M. tereti samo za otmicu. Oni se sumnjiče da su 27. marta ove godine u Požarevcu na silu ugurali automobil, nevenčanu suprugu R.J. i njenu 16-godišnju sestru. Potom su ih automobilom koji je vozio R.J. odvezli u Beograd, odakle su maloletnicu taksijem vratili u Požarevac. Devojku su, kako se sumnja, odvezli do jedne iznajmljene kuće u kojoj su je držali protiv njene volje i gde ju je R.J. psihički maltretirao i tukao, saopštio je MUP. Kako nezvanično saznajemo, devojke su presretene u Ratarskoj ulici. Otmicu je prijavila njihova majka, rekao je izvor Kurir. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti privedeni Osnovnom javnom tužilaštvu u Požarevcu.